Langit selalu biru, tetapi ia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selata, tetapi dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Hati menyembah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kaya sanong kasuabon kumadatin ni sanan. Rehan kumagangat dati dot misiso isuang samayang. Inarhingan ya sundu isuang kerajaan sorga konsikau dot kasuabon na bayno kanu kaguyahay dot magisiso maya ditit kasalimbahan dot panambarasan maya dit boros-boros nu isuang do boros sa dusun ikalansanan dot nunu na po'y imbulayan dot kasuabon na bayno nga perhatian dahay ambil lagi dahay dot pendalanan isuang nakapasian dahay. Tinasambayang dahay isuang aran Tuhan Yesus. Amen. Okay, usang kasuabon insan pa kumadatid ensanan. Puji Tuhan tu nakatalib to kakagu dot sangadaw da insan po 24 jam atumbayaan aku dat mantadit pantaman da kinarahingan iati na pa nga kano takod kapag yampay kagu dat kasuabon na bayna asangulunan di bayno nga kangis kasari bagi isuang mantadet Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Kamis 5 tadaw toko dat nakanod miyampay di Pastor Ariman kasuabon na pa di bayno nga asangulunan na di kagut so sangulun na di kago nga kuti sa sangulun na hinakoy karuhang ko o gumu kawi karuhang ko nga atopot pa kapiyam susuwait kapuriman hanid o basta ka na pod haro karuhang niagal doho 5 tadaw harap milad insakon haram milad insakon haram milad uhoton on one that ay kapurimanan nandahin aki nga susuay naman ti kapire yad dihire paingkan agid miagal ko iya ko mikaruhang hina kasari karuhang no sigagad ahin no suway na kapurimanan kainsado isiyo may siya karadya tay ko mamanaw iltanganak may sikul suway mo ti gisam mimbulay ni ginaw ay osonong nagidadid ako diminuli kana are kapurimanan miagal idi mo jadi kasuaban na bayno nga no di pisuayan dat mamanaw ko kasuabon na suabo mamanaw ko denda no hot ngay unat jadi asanang idagad ay kalimpupusan iya dilaki namantad pa di hari Rabo kalimpupusan Kamis kalimpupusan pamanaw ko natih kasya pamanaw na di kapesya di pukul nuno na di pukul 10 ka ako di asaro ko piya tu nakodop ako na ay itintadit mamanaw siya nga naposik idi kasarid sa bolong ba sino minamanaw sino mambayang la sino mambayang dahedit apo nakapanaw jadi konsikaw dat kumadi Pasar Ariman arahihan ako numo tidadat miagal ko
ay magangat tet pibabarasan demi agalid ilot ang mositar-mositar dati nga atapot kapiyom gumuot inaway andiolo nga ato ko'y kokito ato ko kokito mpaingkuro kapiyo hinaway andiolo to ko kailom paingkuro puriman andiolo apo suway pun dadit mositar veteran lagi aku kurohat naway ano mayampay anggota kumbal kay nangkud kopi kopiodo da anggota nah kukurat ako na kumbal kayo mo nakitumbok paingkuro iya kayo nga insanan nga ay siruba ako nadadako mingko manguhot dat aku kuro dia pengalaman ako posyon paingkuro kami nagihum-gihum di laid paingkuro hot ay pagaganuan no buru-buruan no nunuhit amo no alihuan na isuang ko posyon iri na da nga lumis na rin ngon dati imbulayay tu iri na hit kano manudok dati da paingkukuro takod mamuri mo iti kaposyon paingkukuro takod mamarati iti kaposyon paingkuro takod naging mangundar iti kaposyon tu ino pagyahit nawayaan dati di nakatalib haro hikayrakan dati haro nagiit apanganakan to ko dati sendiri ay nakuro mato iya di ako di gulo po hoy ka nga haro nagiit manudok dati paingkuro hot aralandi apatut teman dati indalano taguangan dati lumis na dagi jadi tumanud na pod review dot magiampay to komunikid kaswabon view dati lebih kurang 1,000 view purata lah nga gumo ko niham 1.9 di ko niham nga lain gyabo sa mo 2 jam sakira na pod tikidon ko 1,000 dot ay mongilo mongimuay mongintalang mongimbulay do kuralan ko posyon takoy asusadot ay popolombus tay ko ato ko asusam magihumbot nunumadi polombusan iti kaswabon bayan ka bagal na pod iyo kayo katakan 1,000 tulun sangulun na po anuan po babasat aruhay talutadaw dat man ku interview megal di pasar ariman di 3,000 1,000 na patulun kali 3 3,000 hari piro taon to ko magay piro taon no magay dat ato koy andaranungan iti iyo ko nga silih iri na mo yun dat kamu adalah surat Allah jadi sera na pod imbulayat contoh lah anuan ko niagal di Honis Mandiaw sera na pod imbulayan ko hot aralan ko posyon di siyo nga mananda siyo poilo iralan ko posyon daw paingkadahon nawayaan pikoruhangan ko paingka tanganak ko iyati ino poy amulak ko nga iyati ako iri na sinuratan na ko posyon dati po pakitad iyati na po nga surat to kinorohingan jadi agayo na dagi na ko iri homan kadidam mo ka no insyaallah mila na po taon dapan interview to ko tulun sa pitulun kapiro ba tay ko sa kurang-kurang zoom nga aramay no bagad mitagwang peturos mo milad no kagad ako di milaman bulian milad ako ni ka mangiri bo milad insakon sakira na pod hiralan ko posyon dat kontok nga ino nagyadiad dalan dia ramputak to milaman insako de magalidi jadi kakitanan ko na po halat 7 dat ay keke aram insuswabo diem ay asusa at koy asusad kamo yun dat ay bahan
renungan. Dia kayo makikinangobahan renungan tokot tahun depan, buli bagi. Jadi soon isay na pa'y kano rumikot tahiti ay sa masalah. Hiti harohot rumah tetamu gereja sinulihan baru hara rumah tetamu. Ay mahal. Rp15 satu malam. Pira na po karumpos. Man po ikan sadinem lebih kurang 30 orang kaula lah. Jadi 30 orang Rp15 santuong. Minsusuab man pod anaru-naru pukul 4 mimpun tokod interview. Wah. Ay susah ba? Alumisat miya galit alumis ako'y nalanon dot ay soro ko. Mahadad ay sa kontobon. Inapadanda hiranungan dati nga haralan ko posyon ko piyad isinuratan dat nawayaan dati sebagai pananud da kinarahingan. Ay milo na rentas daerah danda bogi. Rentas negeri nga milo. Wah, isay no po hara kasiwatan mumbalum-balum buli. Oke. Jadi kasuaban na po di bay no nga tulo na po panambarasan dati ang prinsip hidup. Tumbayaan ako dot ay insanan ta ko na po nga hara ti kamayan dot prinsip hidup hara naging mamaratet palsafah hidup hara nagiit karaitot moto hidup tayko pegangan hidup. Magyagalagal po la it ay maging sado ko pia prinsip hidup. Paingkada prinsip hidup ka. Oke. Jadi miagal pada adit di DM dusun ministry. Muntok na padohoom ay pantang tidak bersiaran. Prinsip contoh kapagalan na prinsip. Pantang tidak bersiaran kecuali tiada listrik dan lain. Ini prinsip ini. Pantang tidak bersiaran kecuali tiada listrik dan tiada lain. Ia diha kapagalan dat pengkura ti kamanda prinsip hidup. Jadi tumbayan aku menikid depa dati nga hari igitan dati hari igitan dati pempasi pengkukura kaboboyhon nu pengkukura karalano nu pukul nuno ka musik iri nga isa prinsip hidup. Pangangakan nu iri nga prinsip hidup. Ilet tanganak dati nga tudukahan nakasari dati dat prinsip pokok nu gadi ti prinsip hidup ay. Igitan da po yung pasi ka nga anaro ko piya gi. Man ta kanu pod molayuan ta kanu po bayar la prinsip hidup. Jadi nuno na po hit ilang dati tindalanon dati nga intangan ta kanu po ilo na paingigit dati isuang ko po siya prinsip hidup dati. Musik ko pengkukura ka musik ilo nga prinsip hidup. Hari nangkud iya amamalapi di kumut nu tayko polagasan ni kumut nu iri nga prinsip hidup. Oposik ko nunumano. Mamanaw ko sumambayang ko po. Iri nga prinsip hidup. Man ko da prinsip hidup kuno pod minton na do kasuabon da bay no. Oposik ako pasti sumambayang ako. Iso no hot panimbanan dat kamo natin prinsip hidup. Harit anak kasambayang din oposik ka. Haro keke armin susuabi dim insan naman pa sumambayang. Ay si masalah di. Nga mana dati ponsiad isu ang ginawa dat igitan ko na pod ralan na kaposiyan nga sayran oposik ako sumambayang ako. Isa no panimpunan da alumis prinsip hidup dati. Prinsip hidup sekira may jamban pengkuro.
Saira dat kahatas aku dat sumobuh teko tumai tumai prinsip hidup flash teko tuntugan it ko tampuy ke. Prinsip hidup ngay no dati re. Nakura tu gumu tamo da kontabon dat i masalah kain talang kuan na po nga na po hit igitan dati dat masih teko prinsip hidup dati nga haru-haru. Teko harati tulun dat ay so prinsip hidup daw. Antakan na po di minimpun takod bersiaran di bulan 2. Asaraw ko po hikantakan di saya mintang ko di video di nakatalib nga haray kapurimanan ko ay nadadi odo ya kumbala ko minanhak pelajaran dat tungagom panhak pelajaran tu ina po hit prinsip hidup kud antakan di nga ay hinggo to kono po sahira to kono po mila to ko dat popolambo suboros kinarhingan guas ko po siyon o muli lagi guas ko po siyon jadi surugaw pansurugaw po itabuk anak ko pangilago nga prinsip na pagadiri di nga popolambo suboros kinarhingan konto ki pamadailan ko piyo hoy. Jadi prinsip mila dati borsa na prinsip na pagyat TDM nga ay papiduo da boros kinarahingan. Anak ko pangilagup, anak ko panuday, anak ko panurud. Papalambo si kasari boros kinarahingan. Kopihan kontak ima ko gadi nga upgrade lumis nundah dat sa kurang-kurang ka pangilagup po kapanurud-nurud manampakay rasok ko it numan tarikawo momagunat tinektay alumisik ka kitanan dat yadi jadi irine ko mondat ay guwas ko posyon upgrade akon ka tinangkiadan ya musik toko damo kinangod keke arat min susuab iso prinsip hidup apurimanan dati ka amo mintonod na pod hara kay sisan dati damo nikid kasuabon no kasimban teko upgrade teko no modified na tambahan iti prinsip hidup dati saya rada karikat pukul 5 miagalid dit suku pa kapasyan suku pa kapurimanan kabagaliralan ko pasyan dat kampay isuang dat keke armin susuab iyo nga iyo di sakira na pod ay so di karan ay sa lain ay minisok mo ti karan dahay di pukul 4:23 dito no nga osanong to minimbulay kago jadi ay sa napakaran ay sa lain may galit na po pagindalanan na kaposyon kud kasuabon hindi nga may galit asimbanan aulud iyo ka nga atumbaan kud may galit di iri pagidat sira na pod megal ka aiso do kasuabon di nga muhat to kono aiso di bayno ka tu ino po hit guas ko posyon prinsip hidup dati dahiri nga harohot naruhangan ina po pinamaruhang dati di nga langadan toko da mogyampay isuang dat kabaktian miyampay da kinarahingan puji Tuhan amin ya okay nga orahihan ko idan makilo dat nunuhad ako dat prinsip hidup milo na po may gad ako pasuratom ay hinggo na po ay orikatan ko mamarait oritan ko ako na po orikatanom kada ko kakaus to okay tayo ditong kombalutan nged ako haros ang ulunot pangkot babebas mantada Indonesia di intutunan dati tampinay Heni Christianus pambalo ko kita TikTok di siya dat karait the prinsip hidup piro na po inaritan di siya nga doon na po prinsip hidup ka
nga jangan meminta-minta. Ihati na po tim nanuan to kakinarahingan dat kagarason na ko po siyon. Man tadi di prinsip hidup kuno po okon ko minta-minta. Okon ko makiano sadakah kasyo demi agalidi. Suai kairi nu kagadi boras dili. Jangan jadi haji mumpung. I kemudian ambil kesempatan kumatulun da suai kada tokod miaga lidi ka. Irinit ay kapagalan dati dot kemudian dot prinsip hidup. Ay nalihuan ko pakagod selling gat DM1 ka haro kita kud ay so di kiki arbay no ka. Ilad grup WhatsApp may na ko sunod suagit ti dia kantad aron na tano ko ilogi. Okay. Atumbayan ako insanan to ko nga haro ho prinsip hidup dati. Mantadi gue bidun bersikap jujur dalam apa saja keadaan. Ilo no prinsip hidup di siyo. Jujur. Paing kuro iyo no pa tampinay kada ako do ko suho mangudut. Susah gina ako suho no ko mangudut. Haran ni tambaluton. Kalau cigu datang escape mentadet subjek ipansikul po. Kalau cigu tanya dia pergi klinik bilang ka. Tu kembali dia ketua kelas po. Setiap perkara buat yang terbaik. Puan Nuriana. Jadi kalau cigu tanya bilang pergi klinik. Terus terang mantap aku minta maaf saya tidak berani berbohong Kang. Jadi prinsip nu poderi nga mangudut ki. Momon sa ina pod berusaha takon momon sa ay kosonongon. Oke. Jadi duo nagi nako right to prinsip hidup. Iri not di antara do contoh do prinsip hidup. Haro nagi kombala ko kita irasuk kot papi pakayan da tulun. Papimposan na kayo ba? Paintulis sa hirid. Pantang mundur. Kecuali gusawon taso. Iri nga prinsip hidup iri. Salah tetap salah. Rendah hati dan meminta maaf. Prinsip hidup ngai ilo. Bohong sunat pengkura boleh kah? Bohong su kada na sanay bohong sunat bo. Pantang mundur kecuali gusawon taso. Saraw ko dihit. Ini ako hilad mission dilaid. Jalan kaki yan bo. Memanaw ko di gakod da may dihiri gambatan tamparuli. Nga harati sang ulo na sumandak. Iguguluh kayo ho isya di binamanaw mo. Haragyan di walay dihiri misaborang ibas stop idi may dagay siya diri. Nga umbal pa pinarubaan di tasumaganak kot. May dapong ako ti tasumaganak mo. Tok Norris na mo ti siyo. Kailan ko na ti tasumaganak ko orangit. Ipohi tapayas nga sa ngilanggayat. Mamanaw nga miyog-yog at ilod. Haritong hopod. Pudilod mumagusadit isumandak nga iyoho nga kurubawo nga nauruan na kantay siya dimindasi ito ay pakiano nga ini siya number telepon ko nurid itutup malu kantor itu di ba. Tutup malu berit dia di ba. Pantang mundur kecuali gusahon tasu iri. Disya kanta prinsip hidup ini nga iya dihi pantang mundur kecuali gusahon tasu. Hara nagi ikaraitet asaraw ko hit tabang ko gulo pansikul dilaid pengen gandad asrama moy nanda belajar hirid ay kelas dongo tuong man hari tambalu to godopon
Godopon it peniodopon. Jangan cepat mengalah. Oi, Yasin. Tapi na Yasin gitu. Tulisan na kanda siya diri ibuku daw. Mia galit ni dia. Oh, mia galit ni. Hidup adalah perjuangan. Prinsip hidup. No, yo po, setilan na rubihis. Hidup adalah perjuangan. Iri nga prinsip hidup, iri. Kada ano po sa hilot kalau semua lah bahkan susuai no di prinsip. Oy, prinsip hidup kada yo. Nga susuai ga cerita ilod di ba? Isuanggat kitab sayra na pod intang nga kau kita na po dati om prinsip hidup ngahi na pod ipatudukon dahil hingan. Doh kakitanan ino po ipoborosan hilo nga prinsip hidup ngay nakuro. Mandati imulay piro-piro hot kita ilo na po boros kinarahingan nga moy dahdat iati na po nga ino po ikaposyon dati so ngimpasi to ko miyampay dat haro o guas kaposyon hari iti igiton dati haro prinsip hidup dati. Nugati prinsip. Prinsip ge isa kago kapagalan prinsip dati ikaman na prinsip kimiagaliti dia iti na po nga it pambasa itit oxygen it katub bila tundundo dati. Jadi prinsip na po mamaguna hiti nga harbotiri size triple A. Hindi okay? Prinsip na po mamaganti labatiri ralan na po mamaganti labatiri nga kaya susa ukaban iti na prinsip ralan okay? Man tadasa datila har anak pana hadi. Jadi prinsip na po mangidu nga man tadasa lungkabon. Ilo na lo. Okay? Man nanda idula batiri mangay wagu hari wagu ti. Prinsip haro tamba haro tulak kada samputulo o samputul na po nga akontok. Okay? Ila haro supiring tolak. Prinsip seterusnya samponan lah. Jadi prinsip ketilambus man patung kabango pasuangan na tunturu on. Anda denun do. Jadi ilo na iti na prinsip itit kemundo oximeter. Haro prinsip papaing kurang manuang bateri monompon paing kurod momoguno paing kurod popoon. Ilo na prinsip daw. Jadi iati koposyon dati nga harangay a prinsip. Moy dahdot olumis olundus kapanawitit koyon iti prinsip po koposyon dati aralan koposyon guas koposyon dati nonuan to kana kinarahingan dat paing kukurohit panudukan naralan dat osonong milo dati gunoon. Alay di ko pihoy. Oy, kurang oksigen no. 97. Okay lah, 97 okay. Matub-katub 71. Oy, mahal mo titi 150. Gara-gara donon takot COVID no nakaboli. Katalib COVID nalihuan. Dadi apakah prinsip hidup po yun digi? Gara-gara da sumakit kosoro kinarahingan. Katalib buat sumakit kalihu kinarahingan. Alumisi prinsip hidup datian di. Jadi
insanan no po kakitanan no po dati guasan no po did tamodan no kinorohingan do po riko tilo boros-boros daw moy dat no po hit ralan ko po siyan dati guas ko po siyan dati prinsip hidup dati nga paingontok kasari da diralan no po intopot ato kada katangkid ato ko katongkihal ato ko katampisal ato ko kagalam isuang garalan ko po siyan dati o konno ko tumanud da kinorohingan nga ipiyahit ralan ko po siyan dati ikagumuan miyampay do kagumuan nga ato kada korikotit korutumon om piro-piro hit milom mumunsed ay guas ko po siyan dati prinsip hidup dati o kita dati isuanggot Keluaran pasal 20 pasal 10 firman teko it au basanan dati mamaray to hukum 10 ilo na prinsip-prinsip ko po siyon ay oro hay ko pet tumali buat timpu okay 550 no pintanga nagilo pelajaran to ko Keluaran 20 ayat 3 kada nadadharo kinorohingan da suway ko iho ka ilo na prinsip dati sebagai panan udah kinorohingan kada nadharo kinorohingan da suway kada pemonsay patunggot pengkukuran no po kada sambaho tu iho no motiit abimpiogu kasyo kada pangaragara boros kinorohingan prinsip hidup ngay no lo sorohon na tulandat hari persiapan na pumadi di bahay nagi huramato no molohing dati prinsip hidup haro pelajaran dati di aku di sorom pira hari bulan di nore tanda dit kau gaman do kondet ketumbayaan do kondet surga itu di telapak kaki ibu nga iati no po nga ino po surga nga di telapak kaki ayah dan ibu Med aratiano mila ko may pamaguli kagod di pelajaran ngay kada pamatay prinsip hidup jangan berzina prinsip hidup biarpun susuai na da kapurimanan sumano nga ay mantad kaharap prinsip hidup at tinhak kinorohingan ilo da human dati pubontugod iswang na posyan dati kada pangundot haradit paguhatan da kombolutan dat paingkukur ino pa yung masalah dati tinga harohi makidarum hara amo nga iring prinsip hidup imo tirigi ketetapan prinsip hidup no baribo aku yoho makijarum ka iring prinsip hidup no o makijarum aku yoho prinsip hidup nga iri jadi masalah takon po diti dan di tampinay nga ino po gyadihit ano nga jaruman nga kabanar may sambayang dahil gereja paingkuroh tako dito maguang may galid di may na di bincangan isuang lembaga gereja ngam bo ino pa ikatua gereja nga prinsip hidup no po siya makidarum paingkukurang kamanang idid ay paingkurang marit di yoho nga susah ako no mumusoro haro na gimana kapendapat korikot tapon day may pemerisa megal ko KKM olimonin da dati dat isay ano nga daruman ka megal di Rahab ka buhong sunat kagan lagi ine jamban haro na hit alasan dati polisokon dati iyalo ka nga do kayo na toylahan iho nga ako no koy lohoy apakay ka tuit head di nga intangan to kano po prinsip hidup po pinatudok ko kinorohingan isuang Keluaran 20 ayat 16 kada ko no
Jangan mengucapkan saksi dusta. Tokoy taubian dapat ieu digi. Jangan mengingini. Ilo nga nila prinsip-prinsip pakaposyon. Mo'y mandati tanudad iswang nakaposyon dati. Omnay na kinarahingan dat tanudan na patulong nila nga ay alanus na kapagindalanan nakaposyon na kayo. Tanudan na po dati lang nga ato ko no katangkid man tadi diralan dat wayaan dati rumikot iswang nakaposyon dat patilambos. Kada to kono ina pay prinsip pakaposyon dati nga osilapan. Haroit megal ko maginum mo. Prinsip hidup. Ang kuat na maginum. Pero no linay to ko magyampay iswanggot. Ay kay karamin susuab. Right to kati maginum sebagai sangulon Adventist. Itang maginum, pangkura nakatingkod na di ko. Nakatingkod ko nako ay biarlah itu ka. Prinsip hidup. Nuka. Pintagadan ko no pa di karuhang, pintagadan ko di tanganak. Akuat ko mo ginum, akuat ko mo nigup, akuat ko mo magambod mo ng sini. Mimbulay na ida ko boras sa tumugod nuka. Apat tayo ko pa makatingkod ako nagiti ka. Irene ka mo na prinsip hidup pot na silapan. Silapi prinsip hidup dumiyagalid dikit. Iyohan nom ititino mo dahok kinurahingan. Prinsip hidup yang salah. Prinsip hidup di pentapot, susah magihum. Nuno na po pinatudok kahila kitab ilo nila prinsip hidup dati. Prinsip sebagai SDA, nuno. Ila kitab. Ako na dati ila kitab, peraturan jemaat. 28 dasar kepercayaan, janji baptisan, ilo na nga ila prinsip hidup dati. Sekira na pod atapot kapit igitan dati lo, kakikitanan na po, uy, lumis na ba't pamagunan mo? Miya kalit, ato ko no, kandodit iboroso ko no, natagal rumikat kinarahingan dat, asanong ti pamagunan ka? Iya diri. Nah, haron na matumugad ako no, ade, kusyohoy. Jadi kada na dati, yun na pa prinsip hidup dati nga kasala. Apa tayo kapatihom, katingkod ako naging maginom manigup, sala na prinsip hidup dumiyagalindi. Okay, suway kairi, iswang ga kitab, no panu do prinsip hidup. Harapir-pirat orahian ako mangimbulay. Amsal 1 ayat 10. Ay tanakku, sakira na pod lugut-lugutan ko di tulun dan kada natanud. Prinsip hidup. Ay lan dati painsala itulun. Lugut dati, iati nga po nakisala. Prinsip dati, nuka isay da ko winamaret din, salah tetap sa pulo. Irin salah tetap salah. Painsala na po siyo, mangimbayat dia, nailano painsala siya, na tumanod. Prinsip hidup. So ay kari iswanggat Amsal 6 ayat, gumo pala nga, nganto ka na po iwakan lah. 6 ayat 6. Muntok ko do kayo igabulan, imalas. Hay pemalas, ongoy na intang ila kilaw. Intangay ni kaboboyo ni siyom kasilih na pintar. Nuno prinsip hidup dahilo, bijak seperti samut. Nah, prinsip hidup ko na po bayno nga, bijak seperti samut. Igodopon, obinsiyod po ko itibo. Nga kamon ko na po ilat, obinsiyod, igodopon ilo nga, hari tigay
Lobi petit kasumanakan tanganak wagu. Pukul 8 nga apo posik. Pukul 10 apo posik. Pukul 12 apo posik nga na di posikay. It nuri diti. Akon ko sebab dat nahuyan na kinumaraja. Prinsip hidup mentakit godopon. Iswanggat Amsal 6 ayat 9. Nukadhilo. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Saira ka ng kudit, tumungag hinatadapuan no ka. Prinsip hidup, godopon ako ng patinga, pemalas. Iya didik kamuan didik. Jadi pemalas si pemati godopon. Sekira na pod ino po sumandak te ko tanganak wagu dati dokoyu. Sekira mi kawan-kawan. Godopon no po siya sebab dookon ka kinumaraja. Pemusarahan na gid malas iti tulun ka. Isay na po iga malas, isay na po godopon, gamalas, kadhilo. Haran lagi kagut prinsip hidup, kita datid maya di Yosua. Kuma apat kalimpupusan. Yosua 2 na pada mapat nunu prinsip hidup da pinakita di siya. Ayat ka pada 5. Nga sakira na pod osononggot sakira na pod ahandaman nud amu osonong sumambayang kinarahingan pilio na tadaw da bayno isay na kuot ay tanudan da kayo kinarahingan dit kokihan da kayo imayala pinsambayang sumambayang hila sa baranggat bawang ga Efrat tay ko kinarahingan tulun amori di ihiti pamagunan da iyonan da kau tay ko nga yoho na pom sang kawalayan sumambayang yahay kumah kinarahingan prinsip hidup yoho it kinaruhanganku karuhang tanganak yahain po nga sumambayang kumah kinarahingan prinsip hidup pingkuro ta kamayati tigi dako keluarga pingkuro o insanan ninangku dat prinsip hidup na padilo nga sumambayang kinarahingan tay ko masing-masing takati ka. Malas gong kaul ibola malas sila arahyan ako didat magangat dati ikalimpupusan diti kay sisan dati kasuabo na bay no kung si kaulat PE to nakapost nila ayat to did page tay ko YouTube Ayub 23 ayat kahupod Koilo kinarahingan daralan kaposian ku sakira na pod manisi siya doho mintalang ko miyagal amas prinsip hidup tes pawah kinarahingan dati ako nagi ko biarlah tidak apalah kon ko yadi ba nu pamakagu panisan da kinarahingan dati bay no ka iri prinsip hidup dati kawaya tokod kasusahan na posisyon nung kadisinding tino jangan pernah menyerah kadaan aputu telansanan dati nga potilambus toko dat gumirot tumilambus sunsungan no po bo wayaan na po iralan ko posisyon kano po di pengalaman di pasar Ariman nga iya di pia kinarata di ralan wayaan na po aratu ted igambatan kagalambo iburutak kolobong ko hirid kawaigan wayaan na po jadi umbalan to kono prinsip hidup jalan terus go ahead kinarahingan pihot monis tes pau doho nga
aku akan timbul seperti emas. Apalagi rogon. Sedangkan kinorohingan mamanganak dito lagi. Sedangkan da kinorohingan pia tes pau doho nga aku akan timbul seperti emas. Apalagi rogon. Rogon tes pau sedangkan kinorohingan pia nga aku akan timbul seperti emas. Apalagi rogon, apalagi tulun moni tes pau dia. Nga iati no poti kada boros sa tulun. Manuk nagi tes pau nga tumogod to kono. Kasaro matitiyadid rumi katay manuk may paningkuku kahilo. Tes pau na siya dati di. Maningkuku kay isiad insan nga agumo na sang komen dat. Oh, rumi katay tandaha harangay lumaganak ka. Tes pau himanukid di kumadati. Jadi Ayub 23:10. Sedangkan dat kinorohingan pia tes pau kumadati nga prinsip no padati aku akan timbul seperti emas. Atau ko ololob. Minsawat kinorohingan pia tes pau. Apalagi rogon, apalagi tulun sa pitulun. Tugarang og tes pau nga kaulay na dipok. Tokoy. Jadi nembulayan di dati dat kaswabon na bay no. Dot umbalan to kanadad miagal di Ayub. Numbalan no mo ti kapisid isuang kaposien daw. Nukad di. Napatay ho po datulun da tanak. Sonto biharo aiso. Sokolip mata natagak. Ginandason dat ginagina ako tongon. Papalan. Isaw daw nga munho nga matay. Patay. Papalan ni kinorohingan do matay nun do ka. Nga no ka di Ayub. Naulaw ko din dohoy kasyo. Hali pia miagalidit aralan ko po siyon. Aku akan timbul seperti emas. At tumbayan ako ay iati sebagai pananu da kinorohingan. Otopot ko pia boras kula. Sira na pod minimpu na kumunamura sitit dusun ministry. Agumu na di pelajaran dat awayan dati ay bulayan dati. Nga agumu nagi kadaw may PM dot sambayangan ti keluarga ko paing ka. Sekira na po bersifat rahasia. Igitan to kono rahasia lah. Atau kay papi sunudan dawakon gitu. Gumo masalah tit jemaat dati. Masalah pikoruhangan, no kopitong kiad, diambang perceraian, tanganak no komuratag. Ay, gumo. No kurumar itu gumo. Nga mahita ko na dagya pundaro, mumbal ta ko dagya pupundar ka gubay no. Dat iso na pakakuhaan dat gumuot bohiton do isuanggat pananudan dati Seventh-day Adventist nga boleh jadi doi na pay prinsip hidup dati nga paintangkid man tadidit prinsip hidup po pinatudok kumakinorohingan kumadati ilo na at boras da kinorohingan ilo kitab sira no pod prinsip hidup na no dati nga kad ikuhom irine mo mirutom dati ato ko mongilo dat paingkukuro hitadon ko piyo. No kuro tu kad ikuo iya ngogya ko bay kitab otopot na angkod kad ikuo. Jadi sekira na pod tanudan dati lo panudukan na kinorohingan ilo o prinsip hidup dati o tumbaya ano kunod akuri na hot harap ya nga sedangkan do kinorohingan tes pau dati nga aku akan timbul seperti emas. Apalagi rogon, apalagi tulun, apalagi manuk, bonong. Ayay, no maraitit magompuong ka kikiar. Nga, apangkal matilay tampinay. Ondas di dakod asanong sonong ilo. Sairat ada katan kepanasakit. Paing kukura ko timbul seperti emas.
makan pa nga anam milo, pakudungkong, paudukot pod, pating kulupot. Hinggo na di prinsip hidup nun timbul seperti amas. Tiyo digit. Ay. Udutan to ko na di tambalut, tumugod to ko no. Mumang to ko no. Hinggo na di prinsip hidup nun timbul seperti emas. No lihuan na dati. Kotong kiad no karuhang, kotong kiad tanganak, kotong kiad mulohing mo. Katagakay ko no lansanon. Hinggo na di prinsip hidup. Umbal na dharo masalah ilo gereja, angay ko di mo isambayang. Aratan nga ko di ditulun. Hinggo na dit ako akan timbul seperti emas. Nga ilo, nagidanimbulayan dati lebay no. O gumu mo ti masaala ko po siyan dati ti. Pagilitan dati sebagai panano de Seventh Adventist. Nga umbala na dagya dati mamumuhon daw mampayang kuraralandat. Moy dat inapohit prinsip hidup dati di. Kinorohi nga tes pao dati nga timbul seperti emas to koy. Ilo no lo. Ilo no kapihot. No korikot kapihot diri timpak ikaw mo nila. Inapohit nuridi ilo manok tes kin tukad ko iso nari. Bonong tes pawo dati tukad ko duo. Nuko rogon tes pawo tukad ko motalo. Kinorohingan te kamuin no po nga nahayay na tes pawo nga kita akan timbul seperti emas. Paulinaw kasari toko o girot kasari toko. Nuno pa'y tawayaan. Gusawon petaso. Kita akan timbul seperti emas. Nga isuang panumbayaan kumakin narahingan atapat kapiyo mo. Nakurat tu naraitan ko ti pelajaran kasabon bay no. Mantad na dit minamon say di karita di pasar Ariman. Karikati siya di sa dapon hari Sabat. Bah, iya ti na pom kasuabon na hari Minggu lah manta ukabo kang. Ukabo na dahay di kasuabon na hari Minggu. Sontabit tire bearing, kingpin bearing, itong gata-gata. Aya, pinggentian gitu ya sitar. Ngamilo po paharo po dalam milo pakayon kang ko. Ay, karita lamah mo titi kaman kasi man po lah ganti ay kadaw. Hari Isnin ngayo boliyay. Ngo boliyay ngay sontabit milo-milod i-orikot to budget. Hari Selasa papasango. Pasang harta kangam. Ami timbangi birik. Agay sampaping, akor sampaping. Ay, tukar. Hari Rabu, ngayo bolio. Pasango sa depan ini, ay kangami no boleh. Hingga madi manitid modify teko ay ngon pagulio. Nga kang kusyem sa kira na po dengan tapagulio. Ogonop numatid hari Sabatom hiti kay kang ko. Tu ngon na pa na pagulio hari Kamis nga nagibolio. Hari Jumaat baru bikin. Apa ilanom araw pa kago cabaran na suway. May na po modify la kasi yo. Girin-girin na tokoro nakangami bagya. Intay na dit mamaganti na di dikit daw it gata-gata. Piagalo amiagal. Inopohit binali dawago nga agayat takuri. Aya. Pakayo no po di laid tu pagi aliking ilay di bo. Kapasang ngo mo tidahay umbalay nga di ko nihab. Inopohit amo po na wansay nga mamagayat may galibang. Konsay di nga mamagayat did mo diwan. Mamagayat did mo diwanan no kuro. Misuway ga kasari. Misuway kasari it birik daw. Okon ko 100% sa kapiagal.
iri nga prinsip hidup iri. Sekiranya pod ino po iralan ko po siyan dati nga ako tunod dilet pinatudok ka kinarahingan, mamagan mamagayat na ko po siyan dati. Tumanod to kono po iralan sandiri nga mamagayat ni ko po siyan dati damoy hilo. Tumanod to kono po lot panudukan kinarahingan nga hiilo na mamagayat dati. Ay aso sa mamarati dahiri nga ay ay di auruan kapi itu aku ripiswayan. Kang kusyam no kurati karitan ti gumo ni tamo do bahitan noy kang kusya. Iya ti negati karita lain kasya. Tepat tiga bogi tahun 90-an lah. Kasiapiri kasiapi to ngabirik may kagu wiring hon. Wiring hon siap ay sa masalah. Ologod katuntul. Tes kagu minadilod jalan terus madi. Korikat hiri signboard sinua 25 km undorong hai. Adi mapuy sa ginalogalibang. Ayah, iti pa kagu masalah. Ukabo korikat tiwalay makan pula kang kusya kakan ukabo iri di nakalaid ko piyo. Oy alaido. Alaid no. Nababakit litar daw. Tipapan litar nababak. Umbala minamagam ay mila tu naputut na di wire plate wire daw. Manta di mandi modified dat memakai wire. Sokoton hilo ngon pakuni ko do hilo. Masaala na pa itong pinay nga ay soot ay daway solder ko nahi. Umbalahin na haram na gyanda hit bintik man tada solder diri lana kanon po sa katan ni wire nga iri di masaala mesti daget kuan solder ba. Milo hindi nga haro po itamilo. Kailo ko nunuhot numandahay paganuay. Ongay uhat tambalut ongay kaday runcit iti aiso. Pagihum madidit pangunsihan da mutu harum tigan dahir pasambungan wire di irine anuo noy kahutot yolo haro himintul ibob ko ginantian ko kasyo lampu brake iri pa nga kapakainget ngoya imintul haro tigan da dua terminal dim soldah gari bo iri no din nelana ka pa kayo ang kusyo ay salinaid ko si taram mo sa tambay no kuno git ti kopyo ka kusyo iri di nakalaid nga puji Tuhan boleh pakai boleh digunakan nangus na mati lampu brake di nga pinopi di siyo kamuyan na po nga isuang piad kopolidon prinsip hidup dati haro pakasarit okoro na did ay iguna haro po hit iralan ko po sen datid okoro na berguna iri na yung dati gompio iri na det man kagu dati poing kakato dahiri may gala di mintul tu kiguna pakasari iduo hindi may ay sanda guna nga napakay di ko ni hab kapasang aya ilo po di tirikohon ka tu agi amilo pahabaon tilo mo haro na di pamaganti asa nang natu amur 150 nati siya kira baru lah ngawon sa yan nagakod iri nga alaid gisaw mi pukulapan di ko sodop ay pukulapan na di asiwatan ni natisan daw sitar kecuali dot miampay ko pakago KKR kaswabon hari Jumaat miampay ka na po masampatan kang kusya nga ay muli ako na ditibay na kasya hilo na din nabawa na ginawa ko ay kaponso kakan na mamanaw ko kasya no di piswayan da hilo kan nabawa na hiti ka mo dop ay say piswayan kang kusya nga iri na ginawa ko kasya jadi
Mamusaraw kuno di nga, gumu no cabaran dahiri. Mantad pa di hari Ahad, gisom hari Jumaat, gumu no pabahitan. Nga ilo na din no kita no purimanan kula ayatet ay siap satu timbul satu, siap satu timbul satu, siap satu timbul satu. Nga may to kono prinsip hidup to kono po. Aku akan timbul seperti emas. Kainggaritan dati sa rumikot, taguangan dati. Kainggaritan ko duo rumikot, taguangan dati. Impiro na po rumikot ay kainggaritan. Masaala ka po siyon. Taguangan dati dengan timbul seperti emas. Ino po prinsip hidup dati nga pentunod kasaridit penudukan da kinorohingan. Okay? Gumu pa dadi man dati imbulayan dat bay no? Nga so sangulun piya nga anaro himati gi. Kori kat kasarid 6:20 kapahilon to kanolo. Sabat ta suwab. Kapiyang pay takod iswanggat kay Armin susuwab. Ako na po asilapid di nga kabaktian sabat. Hilo ako 16 hari bulan. Kitapol. Hilo kitapol. Nga muntok kakapailan di gereja kitapol. Dondoh na po nga amu no oso no lain ay latiri kiti dahay. Intan pagite no gi karikoten ang pukul 9 duo na tadaw dat ay asangadahan da ay sa karon. Kaniha pukul 9 harapom di pukul 3 kan tadi di. Ako no silap. Jadi kemungkinan besar mentok da gereja kitapol pasadiaan kasari da ko hipang khotbah da kayo tu pantang mundur kecuali tiada karan dan tiada lain ini prinsip itu ay sa karan ay sa lain milakuro yun. Jadi mentak gereja kitapol posadia kasari ipang khotbah da kayo da meningolon ilalandet ay sa karan ay sa lain dahil tikinay nandahay. Okay. Kanaw misang puro takad iswang sambayang. Kinorangan iswang kanyang sorga kasuabon diti insan pod. Ang sikaw yahay tu nakaimpupus yahay ti kay sisan at kay Armin susuwab. Naway andahay kamuyon doralan kaposyon igitan dahil da paimpasi ikborosan dat prinsip hidup. Insanan na po rin nga pinatudok no iswang boros-boros no. Nga asaru yahay dat ay katangkid mantadidit penudukan no. May nahe ahako gisambot ino pahit aralan ko po siyan dahay nga paintanod dilot pinanudukan no. Mo'y ada agumuot kabuling kahangan, ada agumuot katampisalon dahay iswang at katubayaan ng pagindalanan no ko po siyan dahay. Kung sikaw Tuhan tu hinako nagidat miyang payday iswang katimpo da sumadia da tadaw sabat da mimpun da sa dapon da bay no. Mo'y da ginaw dahay isiso dot mandadanda ditit tadaw sabat kabaktian sabat dit asunsudan. Gindalanan ko po siyan dahay da bay no. Nga hakon no yahay ang patilom busihay dat agirat kumadia. Iti nasambayang ko iswang ngaran Tuhan Yesus. Amen. Okay, kung sikaw da kinapagyampayan natin kasuabon na bay no? Timpupuson hara duo kapailaan ko. Kumuiso muntak dati din sanan. Nakasimba nilot logo dati okay? Inapahit ay minomon sa sangulo na tambalot tampinay Josie G-O-S-E. Kinintutunan ko no po setting nga harat minaganga takod harhopo datulun the minamon sa WhatsApp group kumadit para YouTube.
ina pay hirid grup dahay di nga hopodom miso pensuang doho lah. Insana na pay ahli grup di nga pangay nakorikot tidit 1,000 subscribe, hari nakorikot hari amu i-view 4,000 jam. Kay isay no pa sumuliwan pa gitu na limpupusan ni kabaktian natin di. Jadi mantadet kinapagyampayan dahay dihom yahay na po nga minamon sa yahay dat huy view na magyuhop na barit ya di ba? Huy view. Isay na po dako arahyana milay kago dati aturon amomon sa ita kayati grup ti tim huy view magyuhop-uhop. Jadi hopad tulun insan raun sangulo na pa nga kanod san jam. Ano mo minute tat isa video da intangan. Mo ni kita daw kanod san jam. Jadi kain tutunay ko na di Josie Logubs orahian ako ipapasurat lang ngaran sila may papasurat okay. Ay. Ilo na po nga may na dako uhupay dat Josie Logubz. Okay, hodid page. Ilo may ko YouTube. Ihumon na ko lot typon na ko lo. Hara video disyo. Sebagai iso o penghargaan dati de ilologo dawinan sa disyo. Ngondo ko intangay video disyo. Korikot 2 minute. May dako subscribe. Moy dat katilambus day siya kisamangat iswang dat pelayanan daw. Jadi piro di ti kang kusihom ay gatangon nilo piri hilo kasyo. Puji Tuhan. Main na dati siya suko nga sapot ki. Tu ina pay logo da gunaon dati dondo nga isiya minomonsoy. Ay may ko patulis sa dihiti YouTube. Josie Logubz. Ilo na channel di siya. Okay? Kumodo. Luar bidang no matitinga rohyano ko ay sakira rohyano ko manaha kapaluang. Kakuan na po nga insanan to kanu patinga sebagai pananud da kinorohingan utumbayaan ko rohyan to kanod prinsip hidup no padati nga popagulo hiti umat-umat ta kinorohingan. No kagadi pumonsay to kanu kasonongon terutamanya umadi umat-umat ta kinorohingan. Okay? Jadi mantadi di Tompinay harus ang ulo no tambalut teminoy rurumodoho isya na pati nga sangulo na dakutur. Magihumdi siya dinos-nos daw. Dakutur karita bo sa orang mekanik. Sangulo na dakutur. Magihumi siya dat ay imanguhop. Cakung-cakung pembantu. Mila 2 tulun miyang balut tay kami ang Pinay sanang nagi ikapirati miyagala tulo maguhum siya 2 tulun piakoy loh da momon sekurita nga harap pengalaman sanang nagi bo ikalansanan da ipagilitan dati sebagai Adventist sanang matiri tu bos na po nga ina po i-boss di nga SDA ay sa masaalanod pasal hari Sabat. Nga kada ako no pumusarod mahal tu. Kuwagi itim iyo kayo nga tumano di bagyad dit kamilaan na ko ribo. Jadi kasi bulih kadarid ay iya dahot. Rohyan ako dad milo kay kanta dad did magangat tumagi humgi kasi. Jadi isay no po ako haratanganak harohot kamanakon te kaharatambalut di orohyan dot mumbal dot sumili mekanik ay so petoy lang iti mo
itanganak dati ng kahit na ay SPM. Wah, abuli ko humubong daho, ay milo ko paramutan di siya. Haro 2 tulon. Okay? Paing kukuro, nunuhot, ay prinsip daw. Ay lan, nagyanda sa kira, barminak ko. Jadi, pasal na po na, kung nga ikaw na po, buli, jadi milo ko angatan interview. Okay? Intay dako nga itanak to ko itanak ko loy man siya interview. Tu hari Jumaat abuli muli dah iti walay. Iti walay ti anan ko. Abuli muli dah iti makan ti modop. Kasuabon buli interview. KKR mi susuab. Kaya na pa nga hitid. Kaya na pa dit workshop di siya nga hitid so okay pakansuk. Api talib-taliban ako may latawaw pakansuk. Hari Jumaat abuli muli dah iti walay. Hari Minggu kumaraja lah. Nyagal ko basan. Jadi isay na pod ako hit mumbal, isay na ko hit Orohianom. Abuli ko recommended ang kamulutan nga ay sonongon nakamad ako recommend kay kada ako po ma-recommended manakaw ko. Manakaw ko pangidardada ko paingkurala. Mila na po ipagilitan na dati imagampi datulan dat. Tu ina po yung manager di nga ay Adventist magampi nagit ay tulan dat. Kamu pa nga ay sakosan dat right ko hari Sabat lah. Okay, pahilon to ko natit pagyampayan dati dat. Kasuabo na ba no? Oh ya, tempat tinggal disediakan. Tempat tinggal disediakan, tidak perlu dos lah. Ay so idos di siya doon lah. Okay. Haro pagyaman ako SD, haro himati, haro hi. O jujur, naray tanto ka na prinsip dito nung iri na dagay manto ko di ba? Bahin ako no, kapi ruba tako dat kasuabon dat suab hari Sabat.